Nikahnya Saripah Pertiwi binti Bapak Erun almarhum dengan mas kawin perhiasan emas sebesar 20 gram dibayar tunai. Tahannya lah wis tahan, Teteh Ipa tahan, acan, mungkin setengah satu, hiji, dua, tiga. Kasur bawa ya. Nah, ini kalem. Nikahannya tuh. Enak gue banget, Neng. Udah ada di luar. Udah di luar ya lah. Lemari, kulkas, wah pokoknya komplit sobat Perbudaya.
Ini Neng Saripah yang menikah dari Kampung Kamuning, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Sobat Berbudaya. Hidup itu teguhkan ayat-ayat keagungan Allah.
pada hari ini mohon keikhlasan dan keriduan Kakak walikan saya dan nikahkan saya kepada laki-laki pilihan saya yang bernama Aa Wisnu Reji dengan mas kawin perhiasan emas sebesar 20 gram dibayar kontan. Bernama Syarifah Pertiwi binti Eron dengan mas kawin perhiasan emas seberat 20 gram dibayar. Saya terima nikahnya Syarifah Pertiwi binti Bapak Eron almarhum dengan perhiasan emas 20 gram dibayar tunai. Sip. Mas kawin. Dengan mas kawin perhiasan emas dibayar tunai. Oh ya. Binti Eron almarhum dengan mas kawin 20 gram dibayar. Saya terima nikahnya Syarifah Pertiwi binti Bapak Eron almarhum dengan mas kawin perhiasan emas sebesar 20 gram dibayar tunai. Dengan itu cara kalian sabarkannya 4 kali berarti menginya hasilnya bakal 4 kali. Mantap bro. Hasil cuma meninggal 4 kali. Sini dulu ya, fokus ya. Yuk, 3, 2, 1. Aa Wisnu Yuk, fokus, tahan, masih tahan. 3, 2, 1. kali ke Syarifah Boleh. kemudian sekali dibanggakan oleh Amat sekali dibanggakan sejajar keluarga anu sakinah mawaddah warahmah dipasir rezeki anu agung kalian berkah sareng dipasir berkah anu saleh bersoleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atur nuhun ka Bapak petugas di kantor usaha negara Kecamatan Cikampek wilujeng tugas di Bapak Pamugi sini pasien perancang keberkahan. Oke, good. Nah, sini dulu ya, fokus ya, tahan. Yuk, bentar. 3, 2, 1. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, good. Oke, boleh. Sekarang itu cepet dulu. Nah, teman-teman jam tangan benar ada depan. Itu jam tangan si A. Oke, tahan. Ya, tahan. Tangannya 2 teh, tangannya 2. Nah, stop jam tangan. Oke, sip, tahan. Oke, A sekarang boleh A jam keningnya teh. Pegang pundak dua-duanya. Pundaknya pegang. Nah, gitu. Stop. Nah, boleh. Si usul dicium. Stop jam tangan, boleh. Hiji, 2, 3. Nah, apa sih? Lima latihan ya, Bang.
di tinggapan ayo mau tinggapan deh. Insyaallah mudah-mudahan asal kata sing jajan keluarga anu mandiri dipiluhan rezeki napa Allah anu seueur kalian berkah. Amin. Siap mama? Hiji, dua, tilu. Mangga diluapkeun mah. Alhamdulillah. Mangga calek deui. Atur nuhun mama. Ayeuna apa? Umpamanya tadi di Murang Kali, ayeuna di Minantu. Nah, menantu tercinta. Bapak mari dikit. Mohon. Nah, apa nyangingir saketi? Nyerongna ka payun apa ningali ka kamera nyerongna ka ditu. Nah, apa nyerong punten tah gitu. Siapnya. Ini namina huap pambage atau ucapan suapan selamat datang cek Indonesia namanya. Nah, gitu. Mau diambil kamera tuh. Saudara belajar pada saya di kamar doang. Siap bapaknya? Katakan kaki lu bismillah hiji, dua, tilu. Mangga dihuapan apa? Alhamdulillah. Atur nuhun mangga calik dari Awisnu wareg teu ajar. Nah, nyoro. Pananan kencana pacepeng-cepeng. Siap ya? Etangan katilu bismillah hiji, dua, tilu. Sok dihuapkeun. Alhamdulillah. Acan waregnya wisnunya. Nah, ulah lengser apa alit? Lalu kenapa itu? Tapi upami anu awisnu alit kumaha? Tesawios maksudna kieu. Upami alit rezekina kumaha? Tesawios dana namina rezeki moal salamina ageun, moal salamina alitnya. Upami rezeki disyukuran bade alit bade ageun insyaallah ditambi ku Allah. Amin. Siap ditariknya habis itu tangan katilu bismillah hiji dua tilu. Nah dia menggigit bismillah hiji dua tilu geger tahan tahannya lah habis itu tahan kata ipa tahan acan gini setengah satu atas alhamdulillah wah awis itu lapar kene bener di CF kan alhamdulillah bapak ibu awis dulu orang teh ngadaduhan sifat jelek ya sifat anak tersayang ayah sirik iri dan jahil kadaya tah sifat-sifat anu gitu ulah diingu kudu dipijeunnya emosian tetehnya ulah diingung namanya rumah tangga pasti bakal itu emosian pasti bakal itu ngagedur tapi ulah gimana nak hiji kedang lainnya siap akhirnya cekres gentar mohon dan jangan begini kena habis selesai pas bisanya nah sok hurung dugi ka hurung sok upami tas hurung kaluhurkeun tiup atas teh kaluhurkeun habis kaluhurkeun tiup terus lebih ke paru terus mual paru ruhai akan api sini lamun ditiupan mual paru kudu dikamanakeun dikakeun cakat apa tuh teh cepengan oh sok ayeuna lebatkeun oke tos lebat angkat lebatkeun deui atas angkat nah teh ayeuna dicepeng bahasanya akan api ini teh dicapeng kita nah bahasanya jantan upami tos dilebatkeun pasti base soalnya aya cayan ke dina ayeuna ieu sifat jelekna sifat anu awan potongkeun Pak potongkeun terus potong duwi ka potong piceun sifat anu goreng hiji dua tilu tah nya tong deui dengan si Dede alhamdulillah Bapak Ibu wah mana dewa masih aya uang dongna di pasihan kopinya udah kan balik percontohan ayeuna namina dicap endog nyimbolkeun namina katurunan endog teh di lebatna ayeuna koneng nanya Bapak Ibu tah eta teh cikal bakal anu sifat tah etangan katilu pupuskeun nya lalaunan bismillah teteh cepengan Pak sampean alana hiji dua tilu alhamdulillah pupus teh atas naon nu pupus telurnya telur siapa
Tolanya mulai nya. Nah, mana uak? Anak kuncurkeun carina bisa basuh sampai anak saketik. So. Alhamdulillah. Bila begini garing teh. Tah, ia nyimpulkan bakti seorang istri kepada suaminya. Teh Sarifah insya Allah jadi istri anu salehah. Itu oke awis tuh suami anu salehah terus. Angin ini sapatuna mana? Wah, awis tuh teteh tos belum banget dahulu awis tuh. Atas siap teteh tawakal sakadram. Sok tos tadi simpul teh. Awis tuh nanti. Kita berdiri awis tuhnya. Berhadapan dengan teteh langsung. Awis tuh hoyong tuh nyugemakeun teteh. Hoyong, Nyenangkeun teteh hoyong. hoyong, Ngangkat harkat derajat teteh hoyong. hoyong. Sok ayeuna angkat cimuna teteh. Tongkadinya kakeleh. Nah, 1, 2, 3 angkat. Alhamdulillah. Ya. Kuat awis tuh tos katawis atau berolahraga. Hebat aja. Alhamdulillah. Nah, udah kamayun sekali. Ya goyang heula. Goyang digoyang, kendi digoyang, digoyang goyang, goyang ka luhur, goyang ka handap. Resep goyang. Akhirnya tangan tilu bobotkeun neng kaset gelis awas jauhnya 1, 2, 3 alungkeun. Alhamdulillah kumaha ieu teh. Bebes teu mana sih? Acaranya kudu diulang deui. Kaditu nya. Siap. Goyang digoyang. 1, 2. Ibu awas ibu. Mangga sok nalangkung heula tah. 1, 2, 3. Alhamdulillah beber. Apa itu oke umatnya selalu. Sok iringan Pak, iringan. Siap ya? Aur ke beas jeung koneng. Aur udah hujan jeung andeng. Aur ke beas jeung koneng. Aur langkah hujan jeung andeng. Oke barang aur ke beas jeung aur ngejar kawin dijenengan. Aur ke beas jeung koneng. Aur barokah hujan jeung andeng. Alhamdulillah Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya. Si Bapak jahil. Mulai mau jahil mau siapnya. 1, 2.